ariko gusenga kuvura agahinda gakabije. Gusenga nuzoza wumva uremerewe cyane wabuze uko ubigera uzuje imbere y'Imana ngo babaye nasenge. Iki jambo ry'Imana ritubwira. Haleluya, haleluya. Niumva uzagucyanze kura wabuze ibitotsi ugire gutufuka musenge, Imana yawe irahari. Haleluya, haleluya. Kutubwira ijambo ry'Imana, Imana imuha umugisha. Sinzi experience maze kubona, sinzi ko hari umuzayo utafite ibintu. Abantu bose namaze kumva, numva bafite ibintu. Bo muri zayo. Haleluya. Imana imuha umugisha mwinshi. Ese ko mwe musondeka yemwe? Imana hari ahantu uza wumva Imana, hari ahantu uza ushika ukumva Imana. Hari banga ryabo namenye nuko bakunda gusenga, kandi ni naryo jambo tugiye kuganira. Kuko namenye narabajije barambwira ngo muri Zayuni ngo guhera ku wa mbere ugashika ku cyumweru haba ari abantu bingingira itorero. Amen. Hakaba abandi batangira ku cyumweru bakageza ku kindi cyumweru. Nukuvuga ngo igihe cyose ukikinginga Imana ntiworeka kugira ibintu by'Imana, tibikunda. Imana rero yabagiriye neza. Icompa natwe hano hakaboneka baba ku gicaniro gusa, kuko bazabaza umuriko wa kabiri keretse nyine abagira umutwaro. Abasanzwe hariho abantu bitorero bagira umutwaro, ariko abaza ngo ntihabure n'isaha n'imwe. Turabesha se, ariko Uwiteka azabikora. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Reka tuzamure Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Haleluya, Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Kanshimira Imana. Ngira ngo mperuka hano bakidusengera na Beni na mama Bishop n'abandi nyine ndahaye mbona, urumva hashize igihe. Haleluya. Ndashima Imana rero ko yabarinze. Umwaka wararangiye baturawutangira, nukuvuga ngo tugeze nkaho mu kwezi kwa kane, ni nkaho titurageza ku gice ariko amezi aragiye. Haleluya. Ese ko mpemo na mucecetse ko ndavuga nkabona mudahe musubiza. Haleluya, haleluya. Noneho umutwaro nje wararemereye ku buryo hano kenshi mbandu umushitsi, ukonje mbandu umushitsi. Rero mbanza nkumbuye namwe, ngira ngo mwari munkumbuye ba none ko tuvuga mugaceceka mukandira. Uko ari igitangaza cyabaye none uzamureba gusa mukareba gusa muzamusubiza. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe ko yabarinze. Haleluya. Imana ishimwe ko yarinze itorero. Mu by'ukuri iyo turi nubwo turi mu murimo w'Imana ariko twibuka itorero kandi tukarikumbura. Hari igihe kimwe mbikurikirana nyine kabikurikirana kandi ngafashwa. Imana ibaha umugisha. Namenye nakurikiranye igihe Frank yagiye, utuntu twinshi nyine mbampaye ndukurikirana. Ndavuga nti Imana ikomeze izana abandi, bamwe azozagenda abandi bazi. Nihaboneka igicaniro cy'Imana
intwari zigenda Imana ikazana iyindi. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Tuzamure Imana icyubahiro. Bwana sifiwe. Hariho akaririmbo k'igiswahili sinzi kuririmba pi ariko nyine ko nyine byaje turatukora uko. Na akaririmbo k'igiswahili kavuga ngo na penye kisima chare. Sinzi beni wena nanzabakiza bo tubenka kabarimba gakeya. Alex, what that? Hallelujah. Hallelujah. Upange na keti kivulini mwake na moyo tabuni. Kisima chema cha maji safi, hakika ukiata milele. Ufike kisima cha maji yabubujikayo daima. Kisima chema cha maji safi, hakika ukiata milele. Kisima chema
Imana ibaha umugisha. Haleluya. Ijambo ry'Imana rizaryoha. Tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya. Sinzi ko mwamwumvise. Haleluya. Tuzamura Imana icyubahiro. Imana izidutegurira amagambo meza yo wayakiranye umutima ukunze azahindura ubuzima bwawe. Haleluya. 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 Imana ishimwe ko yabarinze. Ndashimira kubwa Pastor Kado yari yagiye muri Kenya nazankurikirana mariage ya Clement. Aje Bugande nakurikiranye ijambo yabwirije Bugande riramfasha cyane. Haleluya. Imana ishimwe ko yamurinze. Kandi Imana ishimwe ko yarinze imiryango yacu. Nangize nk'ibyumweru bitatu ariko nyine nkabizaza umusaruro ngahita ngenda mu murimo w'Imana. Ariko ndishimye kongera kuba mu itorero. Imana yo mu ijuru ishimwe. Haleluya. Haleluya. Shimiye Bishop, Imana imuha umugisha yuko yatwemereye kandi kongera guhagarara hano. Ntabwo biba byoroshe bene data, ariko Imana imuha umugisha naho yagiye. Kudutera iteka guhagarara imbere y'abantu ntabwo ari ikintu wakwiha, n'Imana izigikora. Rero ko babumviye Imana, Imana ibagirire neza. Yari n'umuryango we n'abapasiteri bakorana, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Haleluya. Ariko niba ari uwo ndi muri abasepake. Abasepake bafite ukuntu baza bakora ibintu byose mu mwuka batuje. Uzuja kubabona igicuku kigeze hagati, begamiye inkingi, abamama bicaye. Naho sinzi ukuntu ko ndahambona gusa mu ariko tugire. Haleluya. Bwana asifiwe. Reka ntambira Imana gatoya niturangiza twumva ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe. Haleluya. Imana iguha umugisha musa warugiye. Waruhari. Haleluya. Muzamusengera abacuranzi. Bagira ibitero kandi ntibabimenye. Bagira ibitero niba ruko bazakomeretsa Satani. Baza bamuvunagura iyo acuranze gukimirya yasenze. Satani zirakara. Muzamusengera abacuranzi. Haleluya. Haleluya. Hari umunsi umwe nahudumiye mima mu kanogo. Mima yuzura indimi. Amazi aracuranga, akazacuranga mu mwuka. Akazacuranga mu mwuka ukazibona umuntu yagiye yanezerewe amarira akazamanuka. Kujya guhudumira abantu b'Imana ni byiza. Haleluya. Haleluya. Tugire. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. 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 Churanga data. Turabwira Imana. Murumva uko mukurikirana. Turabwira Imana ngo amagambo turi mukumva abyaza umusaruro ubutumwa. Kumva ntacyo bimaze udashira mu bikogo. Ahubwo biratwa nuko utokumva. Uko ibi byose tuba twumva tuzobibazwa. Murabizi? Muri yo nanga umutima wawe ubwira Imana ngo amagambo yose numvise. Sinzaje kwa Satani narumvisha ijambo ryawe.
hano twamara kumva ijambo bakamagira gutya bakaba barabihukije. Haleluya, haleluya. Imana ibahe umugisha. Haleluya, haleluya. Tugiye kuvugana ijambo rivuga gusenga. Haleluya. Turaganira inyungu 9 zo gusenga Imana. Haleluya. Inyungu 9 cyangwa 10 zo gusenga Imana. Haleluya. Ese yeme kambabazi. Uko iyo tuvuze gusenga muza mwumviki. Iyo tuvuze gusenga abantu baza bumviki. Niba twumvaga iri jambo tuba twararishize mu bikorwa. Iki ni icyerekana ko abantu batasobanukiye gusenga icyo ari cyo.
niryo jambo Imana impaye muri iyi minsi. Imana yangiriye neza kugenda ahantu henshi cyane, ariko ubukene abantu bafite gusenga kwarashize. Ubushize nibyo nigishije hano, ariko ndimukuja gutya ku mutari nashika mu itorero, umwuka akamambwira ngo ibindi byose ubireke, isengesho ryarabuze. Numubona ibintu bimeze gutya, ntabinginzi, ntabakigira umutwaro w'itorero, ntabakigira umutwaro wo gusengera abaririmbyi. Isengesho ryarashize mu bantu, isengesho ryarashize. Ka iyo ubuze isengesho ubupfuye. Rege ngubwi habe nubwo ukaririmba Satani ntigeze yirukana abaririmbyi mu ikanisa. Ntigeze birukana abaririmbyi barahari, ahubwo bakomeje kugwira. N'abatarigira iyo reko ko baragira iryo yerekwa ku buryo bwinshi, ariko se zatanze iki? Zatumye neza habihari pi. Haleluya. Titurumva ikintu gusenga, wirebeho. Ndi mu kureba, kareba jewe nkareba, kireba uzubanza kwireba mbere yo kureba abandi. Nuje kureba abandi uzubanza wirebe. Kandi nabwiye Imana sinzobwira abantu icyo ndakora, zoba bayinjyaga imbere y'Imana. Sinzobwira abandi icyo ndakora ngo nkoreze abandi umutwaro ndashoboye kwikorera. Zobwira abandi icyo nshoboye gukora, icyo naje nkora nicyo nzakubwira. Haleluya. Haleluya. Gusenga niki? Nuguhumeka, nukuganira n'Imana, nugusohora umwuka mubi. Ariko ibibazo abantu bagwaye za pressure kubera ubuzima. Uri mukurira umumotari ngo ariko bitebya utwo dufaranga uri kumpa urabona tumarira iki? Wageraho abatayeri bari ko bararira, wageraho abantu bakodesheje muri ya myenda y'abageni n'ikiborogo gusa. Haleluya. Ariko abantu bamenye Imana yabo bazakora iby'ubutwari. Imana yaravuze ngo abantu nibegera Imana mu nzara nyinshi, Imana izabahisha, izabatungisha amana. Abegereye Imana, apana gufa kuvuga gusa ngo abegereye Imana bagakiranukira Imana, bakamenya ko Imana ari itunze umuntu, Imana izabahisha. Igihe abana Imana iri mu kuvuga ngo benshi bagiye kwicwa n'inzara, wowe uri mu kujya ukagira ngo n'abandi hano hirya ngo niko bimeze. Ikintu Satani yakoze, yakuye urukundo mu bantu ntawe ukimenya mugenzi we. Ukuvuga ngo niba ufite duke kuri konti uhaye uvuga ngo Mana ku kwezi gushire, habe nibwo wo gutelefona akubwire yewe abana baraye gusa ngo natwe nuko nyine mapepo. Hino mapepo cyo ni pepo. Wowe ufite amafaranga kuri niba tuvuge 50, umuntu afite abana bato yagutakiye n'inshuti ukavuga ngo ukuntaye nsigaranye kuri konti. Pepo ryo kubesha, pepo ry'ubusambo no kwimenya. Mwe mugize amahe muba mu mujyi, shewe uzoja mu nkambi. Muvya yazaza akakurira kavuga utujyo dusigaye dupokera. Wenda afite abana 7 mu nzu, afite abana 8, nta kintu na kimwe. Ukavuga ngo Mana we, ko abantu bashonje gutyo baracyaha. Niba uhaye ujye ukabona hari ibyo uri mu kuja kumena, kujya urabimena igisure cy'Imana kikakuzaho kubera ko utibuka ko abandi bashonje. Haleluya. Haleluya. Gusenga ni ugukura umwuka mubi. Abantu bafite imyuka, Bwana sifiwe. Nicaye hariya umukozi w'Imana hayigisha, Imana inyongorera amagambo
arakomeye ateye ubwoba kandi iyo wagize umutwaro w'abantu Imana izikubwira ibintu bigiye kuba kugira ngo usengere bizakize benshi. Haleluya, haleluya. Imana yambwiye ngo tubwire abantu ngo basenge ngo hagiye gutera uguka mu matorero. Apana umwuka n'umwuka w'Imana. Hagiye gutera uguka. Uguka ni ikintu gisa n'umwuka kandi atari umwuka. Icuka koze uragize neza ngendo. Icuka gisa n'umwuka w'Imana ariko atari umwuka w'Imana. Abantu bazogendera muri iyo icyo kiyengera kandi ari abadayimoni babikoze. Umuntu uzabitahura ni umuntu usabana n'Imana. Ni uzabitahura. Yeme Imana yagize neza kutwubakira itorero. Iyo muze ngo songera muri Foursquare ngo ariko mufite itorero kamasabira bishop n'abakoranye umurimo kamusabira umugisha. Ariko taco bimaze kugira itorero giza gutya nta Mana irimo. Biragatsindwa. Imana itwubakire huzura ubwiza bw'Imana. Kanisa ryacu ryuzura ubwiza bw'Imana. Uno kuvuga ngo Imana yagize Foursquare itara ryo kumurikira isi. Baza bambwira ingene bataramira hano. Materaniro hano ingene bafasha. Tugomba gusengera Foursquare cyane. Mukozi w'Imana yavuze ngo Foursquare ngo risobanura ububyutse. Babiteguye ni ububyutse. Ntabwo Foursquare igomba kuba ari ikintu icuka. Turakirukanye mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Haba ububyutse. Uko nabaritangije bari babyutse. Bari mu mwuka. Mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Ngo abantu basenge. Icyo cyuka kigiye gutera mu matorero. Abatabana n'Imana neza bazandura ibintu byinshi. Muranyumvise? Mane dutabare. Haleluya. Kandi si Foursquare ni amatorero. Ni ikintu Satani yakoze kandi abakozi bayo barahari baratekinitse bakora strategy yo kurangiza amatorero. Abizina abantu b'abanyedini nta mwuka w'umwimerere ukibamo. Abantu sinzi ko numvishe umwuka w'abarungi niba ari abarungi. Iyo uhaye wumva senga uzugira ngo karasenga Imana uzugira ngo ni umunyamwuka kandi ari umwuka w'abadayimoni umukomeye tiwopfa kumutahura keretse ugira ubusabane bukomeye n'amaso yo kureba ukamenya ngo uyu muntu natanga haleluya uyisambure uyivuguruze. Abantu bari mu kugenda batega imitwe ngo musengegwe mugiye gukorerwa igitangaza. Abantu bose nsengera umutwe uba wateze umutwe wagiye wisengera. Bagiye kubapakiramo amapepe. Mapepe uzubona wasaze uko abantu barasaze. Tubuzi wo gusengera, tubuzi yo yavuye, tubuzi inkomoko ye, tubizi. Tuza ko yaraye tuzi ibyo yiriwemo aho abantu bari mu kuja mu kuzimu gushaka imbaraga. Ariko hari ibintu umuntu azatekereza akabura igisubizo nk'umuntu uzuva mu nzu y'Imana akaja gushakira imbaraga kwa Satani. Ukunda Imana ihari yo gutanga imbaraga. Musubize. Taba arimo hano bazo bagenda. Tabo. N'izina rya Yesu. Uko umuntu yova mu ikanisa ry'Imana akaja kwa Satani akaja gushaka imbaraga ngo aza agira gutya abantu bagwe. Ngo nagira gutya ngo abantu bama gitangaza. Ariko ni pirate.
kabiri jambo rya kabiri Bwana asifiwe ngo abantu bagiye kuba babi uko mwari muzi abantu uko muzi abantu muri mukubona abantu timuzi ko abantu bahindutse ko muranyumva yeme cyangwa n'imikuri gusakuza cyane abantu barahindutse Imana yambwiye ngo ukumubona haracyari agahenge ngo ariko abantu bagiye kuba babi umuntu azoza agambanira undi bicaranye basenganye bakoranye amasengesho agambanira undi buzogera bwavuye mu miryango buza mu itorero noneho bugiye gukwira n'abitwaga ko basenga benshi mwari muzi ubugome bugiye kuba bwinshi abantu bagiye gukora ubugome imyuka ya satani yarururutse abantu buzuye ubugome uko mubona baje mu itorero babaje kuroga ikanisa babaje kuroga itorero babaje kuroga imitima y'abantu kugira ngo ureke kumva Imana ariko umushinga wa Yesu tiwohomba itorero rikihano ku isi nta wawukoraho ni umushinga utazuhungabana Mane dutabare jambo rya gatatu nagize ubwoba Mana we kibi bintu uzumbwira Mana we nabonye abakobwa ku bakobwa bafite uburakari bwo gushakana sinajya Yesu nabonye gutya abakobwa yamatereta undi akamutereta igitangazo kikaba ese babita gute abahungu bisanzwe bihari cyane birasanzwe ko muraseka se birashekeje Mana we udutabare Mana udutabare Mana udutabare jambo rya kane ryo ndangirizaho uhagiye kubusambanye buri ku rwego ruri hejuru nabonye abantu bari gusambanira kuri telefone bari gusambana mu buryo bwikugimbwa sinzi ko nabisobanura sinzi kuvuga ikinyarwanda neza biza bigora ariko ubusambanyi bugiye kuba bwinshi kuko niwe mwuka satani yasutse mu bantu kandi nabitwigwa ko ari mu itorero uwo mwuka ubuzuyeho ariko ngo byose murabikora hari umunsi byose nzabishira ku mugaragaro Mana babarire Haleluya Haleluya hariho abantu benshi badukurikirana muzukura bo hanze Imana ibaha umugisha abantu bose bakurikirana no channel ya Foursquare muri muntu nuzoza wumva ijambo ujye uryigeraho kugira ngo rigire icyo rikumarira amen Haleluya katuje mu ijambo ry'Imana tugiye kuvuga inyungu 11 ziva mu gusenga Haleluya Haleluya murabandagaye nimusenga ntibizababaho amen nimusenga ntibizobabaho Haleluya reka tuvuge ku nyungu ya mbere iva mu gusenga amen turi kumwe gusenga
kuza kuvura agahinda gakabije. Gusenga kuza kuvura agahinda gakabije. Ugiye mu bantu ukuntu abantu bafite ihahamuka ry'ibiciro ukuntu biri kuzamuka, benshi bagwaye za pressure. Nagiye muri Kenya ngira y'amezi 6 nkava hankaja muri iri kanisa nkaja muri iri kanisa, ariko nsanga ibyifuzo byinshi abantu bagwaye pressure. Iyo pressure no kuvuga ngo n'ubuzima bubacanga, agahora umutima uri hejuru, pressure ikamufatiramo. Kubera iki? Abayibaza ngo se ukwezi kwinzu kurashize, umunyakenya zamaze agafunga agakwitaho igufuri, ibintu byose bikagumamo, abantu baba bari muri pressure bashaka amafaranga y'ukwezi kuzaza. Kubera ibiciro bihari biremereye, abantu bafite agahinda gakabije. Hari abantu bakomerekeye mu miryango, hari ibikomere byo mu muryango abantu bafite, hari abafashwe ku ngufu, hari abagiriwe hari abakuze bababaye, hari abakuze babona ababyeyi babo batabereka urukundo. Haleluya. Hari abantu uganiriye n'abantu nukuri abantu bageze kuri. Amen. Ariko gusenga kuvura agahinda gakabije. Gusenga nuzoza wumva uremerewe cyane wabuze uko ubigenda, uzuje imbere y'Imana ngo babaye nasenge. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Haleluya. Haleluya. Yumva uzagucyanze kura wabuze ibitotsi ugire gutufuka musenge, Imana yawe irahari. Haleluya. Haleluya. Tugende ku inyungu ya kabiri. Haleluya. Gusenga turi kumweme se bantu ko barihuta baje hehe. Haleluya. Gusenga, inyungu zo gusenga, ikintu cya kabiri, gusenga kujya ifiba mu mazi. Kujya ifiba mu mazi niko umukristo akwiriye guhora asenga. Amen. Ifi ivuye mu mazi gutya bakayiroba bakayishyira ku ngombe, ubuzima bw'ifi buba burangiye. Nubwo boyiroba ifite ubuzima, ubona ifi imeze neza, iyo bayishyize ku ngombe izitangira gusamba ukabona ubuzima bw'ifi burahagaze. Umukristo udasenga ameze nka kujya ku ifi yavuye mu mazi ikaja ku ngombe, azasambagurika. Ndavuga nitonze sinzamuka cyane. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Umuntu udasenga ntimugatangazwe ngo umuntu ngo afite impano. Impano ni kimwe n'ubukristo ni ikindi. Impano sinzi ko muzi badorite, murahazi muzamwumva ahantu hitwa badorite. Ni kure. Ubukristo ni impano niko kuva na badorite. Ni ibintu bidahuye. Tibihuye. Bwana sifiwe. Umuntu yokora imirimo ikomeye agafata ibiheko hano, igitangaza kikaba, Imana ikamuhishurira ikintu cyazengereje abantu. Ariko ntabwo bihuriye n'ubukristo. Ubukristo ni ibanga ryo mu mutima. Haleluya. Ni mutima mu mutima w'umuntu. Umuntu wese atapfa gushikira. Ni nayo mpamvu uzubona ngo wa mukristo ngo yasambanye. Ngo wa muntu wakoze ya mirimo ngo yasambanye. Ni impano yabikoze, nta bukristo bumurimo. Jambo ry'Imana riravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto bera. Imirimo bakora. Tugatinde ku muntu uzoreba imbuto yera mu muhana, ureba imbuto yera mu itorero, ureba imbuto yera mu nshuti ziwe, uzamenya uwo ari we. Hana kuvuga gusa ngo waririmbye ngo waramije ngo abantu buzura umwuka, ntaho bihuriye.
ntaho bihuriye. Haleluya. Umuntu ari mu kwigishwa mone umuntu yazamuye atafashijwe ari mubisi. Ngo gute uri mubisi. Kugira ngo abantu babonega ko wafashijwe ukamuzamura abandi bagahaguruka ari babisi. Umuntu wanezerewe Imana azaboneka. Umwuka w'umwimerere uzugira ngo abantu bakamabona Imana. Hari abantu ngo batega ko gutya amaboko bagatega amaboko. Ubwiza bw'Imana bukamabwuzura mu itorero. Umutima w'umuntu ntujya ruswa. Uwa ubikora ari kurabizi ko kurakanika. Kamusanga umuririmbyi asaze karama senga bukeya wezera Imana. Ahasigaye Imana irakora imirimo mu ndirimbo. Haleluya. Haleluya. Tuje ku nyungu ya gatatu. Haleluya. Gusenga niyo nzira yenyine izana ubusabane n'Imana. Gusenga niyo nzira yonyine izana ubusabane n'Imana. Umuntu usabana n'Imana abasukwe. Haleluya. Ariko Satani ni umugome. Satani yibye abantu gusenga ni ikintu gikomeye. Ndibuka igihe nagiye kuri kirisi ubwa kabiri ngo turangize bari bamaze kubaka toilette, bari bamaze kubaka douche. Umva nagiraga ibyumweru bitatu ntarabona amazi. Ese no yabonaho no kogera. Taho kogera. Abungeri ariko bazabahohotera abantu. Nk'abana bagira ibigambo wageze yicara ukamuzuhungura amatwi kavuga ndahungira hanze haba hari imibu. Noneho tegura igiterane batumira ikorari ya Mukungandaro bahaba bayumba ahantu hitwa Mukungandaro. Turi kumwe bazana sente bazana amabateri baraza dutumira buri kuri centre ya kirisi dutumira abantu bo mu Rubonja ababembe abapfurero benshi abantu benshi baraza. Noneho igiterane kiraremeye. Igiterane cy'abungeri bari bafite stock ni ukuvuga ngo ikiraro nico ndaramo niho harimo stock. Baguze kawunga baguze ibishimbo noneho ginka zirahari zo kuvuga ngo kubagaho ni ibisanzwe. Igiterane kizakija kuba baratanze. Haleluya. Ariko gusenga tugire gutya. Haleluya. Noneho Satani ni wakwica. Satani ni umunyeshari. Satani ni mubi. Ubwo mukorera uzokogwa n'isoni. Impembo yayo nukukugirira nabi gusa. Yeme igiterane cyashushe abantu bose ariko umunezero wo mu biraro. Ariko Yesu Pastor Kado yigishije ijambo ryo guca bugufi aravuga ati Yesu waciye bugufi yamajya mu kiraro. Mu kiraro haba ubucafu. Hari umunsi basonze gutya ngo barasonze bamamanura igipfuko cyuzuye umurayi bamashiraho ubugari. Ngugega ngo ntanzoka tugira. Ngukuye niyo sahani. Noneho turashize. Bwana sifiwe. Igiterane cyasumye abantu ko baravuga ruga mu biraro bazabirega pana ngo zantuka umwana ngo nibindi nyine nibagiwe kandi urabizi byose kurabyibuka. Bazabihana ukamona umusaza karaza hajuguma ngo nakoze amarurirwa mwana wanje akazambwira ibintu kazapfuka mu matwi. Mwumvise ibintu abantu
cyashushe igiterane cyashushe abungeri baza bazana ikigungura bakama bacukura ahantu niba ari ikinani baza bimba bakamasukamwe amazi nigo ruzi kamavomeramo amazi nk'abasirikare. Noneho umunsi wa mbere babaga ihene abashitsi benshi bari bataraza. Umunsi wa kabiri bateguye imfizi. Wa mwanya wo kuja gufata imfizi ngo bayibaga imfizi yamibura abazimu barayihisha. Yeme ni indegu ubu ngubu yabaye ishamba. Ni indegu uzugenda ukagenda ukibagirwa. Nta hantu inka yo kwisha ngo ureke kuyibona. Ta. Ariko abazimu bama bahisha imfizi yo kubaga mu giterane. Ukuni banebwe baza bakoroga abantu. Bakamuca baza bakoroga abantu. Ntibakunda icyiza na rimwe. Imfizi abantu bagera kuri 6 bakagenda bagacaha naho yamigenda mu giti irihisha. Abazimu barayihisha. Amaze abungeri baracanganyika turagira gute bene wacu yo batari inyama ni ukuvuga ngo mu giterane kiragenda nabi. Umuntu wari ukuri igiterane arapanika none turagira gute Alice we ni wewe watukoresheje igiterane bwira iyo mana yawe yakuzanye bwira iyo mana yawe dukozwe n'isoni twatumiye ikorari ya mukungandaro abayumbe bose bamukungandaro baje none turahabashitsi ibishimbo turagira gute bose ganti bazanywa amata yo ninka kujya ko kumena. Haleluya. Naho Mwuka w'Imana azatugirira neza. Haleluya. Bwana sifiwe. Noneho ngo bamare kumbwira gutyo nama numva ari nk'icumu banteye. Mana we ugiye kunkoza isoni mu giterane niwe wankuye Rwanda kaza kubwiriza bunge umunsi w'igiterane inkibuzego ibuzego nongorera Mungu muyumbe wari uhari umwana tuje mu butayu ubundi abongera ko baracacana hano tugenda mu butayu naho hakaba hari umupfurero bamwitaga ngo ni Mumbaji. Imana yabimweretse ari mu rugiwe agiye kuza ku giterane. Amakuru Imana iziganira n'abantu bose bayemera. Tugire gute? Haleluya. Yari haza ku giterane yatumiwe nka Mumbaji mbere yo kuza arasenga. Aravuga ngo Satani yarakari igiterane ngo bamwe bateguye kurunga isumo mu nyama nikirinda baza batekeramo. Aravuga ngo bateguye isumu ngo ari kabadayimoni ngo kandi n'abapasari bavuye mu minembwe nibo bahishe iyo mfizi koze bashita. Haleluya. Pastori yaje ku giterane yamara kaza kugwanya igiterane. Siko ni pastori umukozi wa shitani. N'umukozi wa shitani. Umukozi wa shitani, wa shitani. Panasu si pastori n'umukozi wa shitani. Pastori n'ukorera Imana. Ni uri umurozi nturi pastori umukozi wa shitani. Baze bambaye costume baberewe ko barabaha amata ko barabokereza imyumbati baguze kuri kirisi imyumbati myiza y'ikivundu. Bahaze abonye kwica yo kwitura Imana ari uguhisha imfizi kugira ngo igiterane gisambu. Ariko ma uko abantu babaye guteyeme. Ukuzumva ugutekereza icyo Satana gutegetse uzumva ufite ubwenge. Wagiye wihangana ukamenya ko ufite ishusho y'Imana. Mumbaje araza. Gutyo umwanya gutyo ngo tugire dusoke Mumbaje yamashika. Arambwira ngo azanyita ngo pasiteri hariya ni pasiteri wabo.
ngo pastor ngwino hano ndasohotse mpita nkwega wa muyumbe turagenda gutya kumuvure kiraro nani ubutayu bari bamaze kubaka bwari kure tugenda gutya uruhande rw'umuvure turicara ijuru ritanga amakuru tugire gutya none byayitanze ari uko twasenze gusenga kuza guhitsa umutego gutya bari baguteze ngo wama uwikubita hasi ufe Imana ikamica kakagozi ukamuhahuruka tugire gutya haleluya wanazewe muombaza ati none gitangaza ati mbonye hinkiri mbonye himfizi gyame yamavuga mu giti ariko Imana y'umurengizi yamivuga guki kavuga kana kandi apana kuvuga ngo ahushe ati tugende yamabwira wa muhungu tugende Imana inyeresa himfizi gyame mu giti kimeze guki baravuze ngo ni igiti cy'umugeti simpeni bukaneza ngo ni iraryamye kandi bahaciye baza bahaca gutya bagasubirayo bakagaruka ihari bazimu amagena na wamombaji shike gutya amasanga imfizi baraza bayishoreye ese uko iyo babonye batsinzwe baza bamera gute baza bumva bameze gute Imana ibabarire kabisa ikintu cyaje kuba barabaze habaye umuriro iyo ubonye ibintu uko biragwanga umenye ko hari icyo satani iri kugwana nubona muzi wawe ibintu bya umenye ko hari icyo satani ihaye igwana ariko nyuma ya uzishima turi mu guhura n'ibintu ukabona umukristo ahuye n'ibintu Imana ikemera kubicamo hari abanyabyaha baza bakunda kumukiranutsi ababara twebwe kujya kubabara n'amanota ni promotion tuba turiho duhabwa tuba dufite Imana ishoboye kudukiza ariko kugira ngo iduhe promotion iza yemera ko tubicamo tukabihuruka icyo mukimenye nuhagurukira umukozi w'Imana uzumenya ko wewe kurigwiriza ibihano iwe karazamuka karava kuri escalier akarenga iyindi tukanga ibibazo byinshi kuko Yesu se yigeze akunda hano ku isi hari amahoro yahagiriye haleluya inyungu zo gusenga iyo usenga uza usabana n'Imana abantu bose bakaza kukotaho iyo umuntu usabana n'Imana uza uryohera abantu amen haleluya iyo usabana n'Imana abantu baza kukugisha inama iyo usabana n'Imana hari ikintu kiza gikoreka gusa waceceka Imana ikavuga wacecetse guceceka kwawe abantu bazaberekwa kuri umukristo utavuze Bwana sifiwe haleluya tuje kuchakane siko haleluya turi kumweme gusenga niko konyine kuza gushira umuntu mu mwuka iyo umuntu asenga azaba umunyamwuka turi kumwe wanasifiwe umuntu wese usenga mu kuri no mu mwuka agira agaciro haba mu itorero niyo mpamvu muri mu kubona satani iri mu kureba umuntu wese w'umunyamwuka igashaka kumumunimiza ikamutsindagirika igakora ibibi byose kugira ngo wa muntu apfube haleluya umuntu usenga azaba umunyamwuka umuntu udasenga tiyoba umunyamwuka
abantu benshi hano bize theology. Hari umuhungu twasenganaga w'umuyumbe yararirimbaga akaririmba gase umaraje kwiga theology. Yarasigaye ambwira ngo ari ngo muza mwishungiriza. Musige mwishungiriza. Siyanse ya theology yami mukoro ku bwonko. Ibintu byose akayibonera muri siyanse. Magambo y'Imana aravuga ku murongo ariko aravuga abantu bose bagasinzira. Kubera gusenga yarakureze. Haleluya. Haleluya. Gusenga niyo nzira yonyine izituma umuntu aje mu mwuka. Iyo udasenze uzobe igikatsi uhagarara imbere y'abantu bakurambiwe kubera udasenga. Sigaye ukenera ngo baguhe ijambo utagisenga. Wewe wanga Imana yawe, wanga Imana kuko udasenga. Uzahora n'ibyaha byawe kuko umuntu wese udasenga ahora n'ibyaha bye. Tugira ikinyabupfura. Umuntu wese udasenga azayumva ibintu byose ari bisanzwe. Zoma yumva yaruzuye akumva ari we ngo ni mwiza. Uri mwiza ku giti cyawe. Haleluya. Tugirewe. Haleluya. Gusenga niyo nzira yonyine ijana umuntu mu mwuka. Umuntu azaba umunyamwuka. Kanisa rikagira amahoro. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Gusenga tugiye ku cya gatanu. Gusenga niyo nzira yonyine ikora byihuse yo kugwana intambara. Iyo umuntu asenga afite intambara, gusenga niko konyine kwihutisha igisubizo iyo uri mu ntambara. Umuntu ari mu kugira intambara kananirwa gusenga akagenda ashakisha abahanuzi. Imana aravuze ngo igiye kuzuza ubuhanuzi bw'ibinyoma muri aba banyempano muzi. Bazoguhanurira ibinyoma uri gite bagukure mu Imana. Iyo usenga nta muntu uza kukuvangirirwa. Hari ahantu twari icyaka twicaye mbona agasore k'agakongomani karaje. Ngo ae dad. Ae ku maombi ae. One. Ngo Mungu ananituma. Anakutuma nini? Kera namanumva kera karansakuriza. Umwuka w'Imana uzuhita utahura. Iyo usenga uzutahura ko aje kugutesha umwana. Hanuzi bagenda bateye. Buti senga. Haleluya. Nishidika icara usenge. Imana yawe irahari. Imana ni ya bose. Bwana asifiwe. Ngo sasa ngo niko naona unamimefie. Huko unamimefie dad? Niko nakumefie hai. Wewe sema chenye kilikuleta. Awana nyinyi nako namumefie. Ono wacu twari kumwe agashaka kubyumva ariko nkumva ko biransakuriza. Muka w'abadayimoni wo kugupfuza noneho ucanganyikirwe muzo wari waje gusengera ucanganyikirwe. Tukaza ucanganyikishwa n'ubuhanuzi. Haleluya. Agize ngo mimi ngo nilikuwa naikaa pale ngo roho kananiambia ngo nije niwaambie ngo kuko fasi mtaenda ngo watawapigia sombe ngo hiyo sombe watatia sumu. Ngo sasa hiyo sumu ngo itaribisha ngo tumbo zenu. Butumbu kama ni butumbu. Nikwambia kaka tulisha kula sumu. Kila siku tunakulaga sumu. Kila siku. Mimi nafanyaga
nafanyaga uevangelista nafanya hata miaka miwili. Natoka hapa nakula sumu. Sasa hiyo sombe haitanifaa kitu. Ngo dada. Ngo uko na mefie. Ikabahanuzi babuze icyo bakora uko ni ifaranga avuze ngo mpi ifaranga wozimu koga twama tujuguma ngo nuko ngo bazompi isumu mwiso. Bwana sifiwe. Umuntu se ntawuzo kuvangirirwa ntawuzoza kukubwira ubusa ntawuzoza kugukana umuntu ari mu kwiterera gutya umuntu yahahamutse kamwe umuntu yahahamutse Imana yavuze Imana ya Satani irerekwa. Satani irerekwa uri mu gukora igitangaza hano umuntu akamagenda hari yakerekwa abana icyifuzo ufite ikakibona ariko bitavuye ku Mana ugatwara ubuhanuzi bwa Satani kubera udasenga ukaba noneho uyahuriyeho amapepo yose. Bwana sifiwe. Gusenga niko konyine kubangutse ko kugwana intambara zawe. Haleluya. Gusenga yeme mwumve bino bintu. Abantu bamaze kuvuga cyane mu gusenga ariko ntawuzoza ngo babivuge uko nabivuze. Mwazoza bivuga ukwe mwafi abafite yerekwa je undi akagira yerekwa je. Mwumve bino bintu mwumve. Ubayeho gutudase ubayeho gute ubuzima bwawe buri mu maboko ya uri mu kuryama saa moya ukicura saa moya kamuzuka mu kazi nguragiye mu kazi mwisi y'umwuka hari inama ziza zikogwa zikome kwangiza ubuzima bwawe. Nabwiye ndi mu gushika hano kama mbona ingo zarashize noneho mperutse kumva Pastor Desire Habyarimana ari kwigisha avuga ama divorce ari mu kuba hano mu Rwanda ndahahamuka. Avuga abantu biyahuye ndahahamuka. Avuga mu Bufaransa ndahahamuka. Ndavuga ngo none niba umuntu atunze Imana niba umuntu akifite Imana ya Israel kubera iki bino bibazo biri mu kuba duhari kubera ngo ndangize gutya nari mvuye Uganda shitse hariya ku Gatuna ngiye kwinjira mu Rwanda umwuka arambwira ngo uzuzuka nijoro ngo usengere ngo abadayimoni bamaze ngo uko muri mu kubona umugabo n'umugore batandukana n'abadayimoni. Iyo usenga Imana ikuganiriza ibindi abantu batabona kubera udasenga uzugenda gusa hano mu muhanda uba watezwe ibintu bikomeye bakoze gahunda zikome kuri wewe. Nijoro nariho nsenga mbona abantu baza hano muri Foursquare abagore bambaye za training. Imana ni Imana baza hano bakaza hano bakaroga kano gatuti umunyamwuka wese nazozagera hano ashire akamuke abigikatsi baza nabonye ama training n'ibirato bya sport. Mwaza yicara hariya undakicara hariya undakicara hano bavuga ngo turaro niba uri umunyarwanda ugira umutima w'abantu uzu usengera igihe abantu bagiye mu cunamo haza haba ikiborogo abantu bazahahamuka bakagera handi hantu umaziki mu gihugu. Haleluya. Arisa aravuga ngo icyo gihe gutya intambara yarashize ngo hama haboneka abantu b'abasenzi ngo barasenga noneho aho Alisa yarari niba yazavuga ngo ari mu ruhe Ruganda abadayimoni bose barasha ngo yamatarurana na gwa Ruganda
akazavuga ati si imbaraga zanje zaza zinkoresha n'imbaraga zo kwa shitani. Ati twese abadayimoni bose bakano karere kari mu Rwanda ngo twese twamaduhambira twese turagenda tugira ubumbashi. Amen. Yeme turi kumwe. Ngo tumaze gushikira ubumbashi ngo turisuganya. Ngo haba hariho abadukuriye. Nukuvuga ngo kwa Satani hariho ivyegera bikuru. Hariho abantu bashinzwe imirimo ikomeye abadayimoni bakome. Iyo bananiwe niho bazabaje kuzana sebuje. Mwisi y'umwuka haza habibi. Niba warananiwe gusenga umenye ko habaye inama. Niba utakizuka sace, niba utagisenga kwa kundi wasenga, umenye ko inama zakozwe ku bwawe. Ubimenye, ubitahure, mundere mureke gusamara. Umenye ko hari ikintu cyabaye. Baricaye baje inama baravuga ngo nihe hantu azakunda gusengera tuhafunge. Ni inama zakozwe z'abadayimoni. Umuhungu mweruke kumbwira ati sinza amenye umwuka uzufata. Aho hari mu biraro. Ati niyo mpaye nkama gutyo. Ati umwuka uzufata kama numva nkeneye gusambana gusa. Ati nzana mva munka kama ngenda gusa kareba niba ari ihene niba ari inka niba ari iki. Nukuvuga ngo ngasambana iyo ni inka cyangwa ihene cyangwa intama. Ati ni ikintu kiza kimfata. Kikamfata paye kama ndeka inka aho ngaho kareka gukama. Kintu gikomeye. Umuntu ari mu kwisanga agasanga ari ikinisha amaze kureba za bitindi byo muri telefone. Mane dutabare. Haleluya. Ati ali ndago maze kumva ko ngiye gusara mu mutwe. Ati sindeba kwinka yonkeje sindeba jewe tubana na data wacu hano. Mfite inkazi wacu abandi bose baragiye mu Rwanda. Data wacu nawe akaba nta wundi muntu mfite wontabara. None mbabari rusengere ibintu bizamfasha. Satani rahari. Ugenda umenye ko Satani hari n'abakozi bayo barahari. Ko barakora ku manywa na nijoro. Haleluya. Haleluya. Ndamubwira ntatura data. Atura icyo ni ikidayimoni kikubamo. Ndamwihanisha ararira. Nubaza shakasha nimero. Imana yamukijije umudayimoni yaragiye gusara. Uko hariho abasazi hano tutabona. Hariho abasazi nijoro. Igihuri wenyine uzukora iki? Mwene data yavuze ngo zambi ya kisirisiri ni sumu sana kuliko ukimwi. Ni sumu. Ni cyakibi abandi batabona ariko Imana izikibona. Uwereke Imana ya iragukiza. Haleluya. Haleluya. Alice yaravuze ngo twarisuganyije. Turavuga ngo kunyine ngo bazabita ngo abanyaruguru. Amen. Ngo abanyaruguru. Noneho abanyaruguru batwirukanye mu gihugu pe. Ati baje inama aravuga ngo dutange maneko agenda 3 Rwanda. Ngo baraza. Uwa mbere aza ari umudayimoni w'integenke. Ngo kujya asanze baruhutse hari ukuntu abantu baza basenga bakagira umwanya wo kuruhuka. Kujya baruhutse yamayinjira muri kwa kundi baruhutse. Noneho umuntu yamacika inte abantu bamacika inte bagira ngo basenge bika. Naho n'abadayimoni kera babinjiriye bintegenge. Bahita boherereza undi w'urugamba. Abakristo benshi umuntu ntagisenga yahaze mu rugamba. Va mu rugamba usenga Imana. Haleluya. Uwo mudayimoni Alice yaramuvuze ndavuga nti abayumbe barashize kabisa. N'urugamba. Ati iryo ry'urugambo ryo ryagize imbaraga cyane. Ati muri babandi ya groupe yazisenya abadayimoni bamatangira gutungana intoki bonyine basubiranamo. Mudayimoni wa gatatu ngo aza nyuma
ari uw'amacakubiri. Ati ibyo bintu uko ari bitatu twabizanye mu Rwanda kuva ico gihe bwabuzutse bw'aba abantu bwose bwamabushira. Abadayimoni bamabongera kandi barakwira hano. Uko muri mu kubona abadayimoni abantu babaye babi n'abadayimoni. Nta masengesho, nta abantu bagisenga ngo birukane abadayimoni abanyarwanda bakire. Nimuhaguruke dusenge. Hallelujah. Hallelujah. Sigaye bine. Hallelujah. Turi kumweme. Hallelujah. Imana itabara abantu. Uko umuhemu ubona abantu bari mu kabuti. Umuntu ari mu guhaguruka kuja gusenga agiye gusaba Imana gusa. Afite icyifuzo kimugora. Nta muntu uri mu kugenda ngo yereke fosque ma. Nditanze nifunge kubwa fosque y'umurimo wawe. Utera imbere. Ntawe. Ufite icyifuzo n'icyakazi, umwana yagwaye, ubukene bwabaye, amadeni yabaye, ariko nta mutwaro w'Imana. Ibyo uri mu gukora byose Imana irabizi. Wakora cyiza Imana irabizi. Wakora kibi Imana irabizi. Icyo ubiba uzagisarura. Kandi Imana mu kuvuga ngo bamwe bagiye kubibonera hano ku isi apana mu ijuru. Apana hamwe tuzoja guhanirwa. Imana igiye kubahanurira ibihano. Kandi ngo bizaba ku bana banyu muzaba baramuzarira. Kuko mwatinyutse inzu y'Imana. Hallelujah. Tuje ku cya gatandatu. Gusenga ni inzira izana imigisha. Turi kumwemwe. Iyo usenga Imana hari ukuntu Imana izazana umugisha kuri wewe. Hari ukuntu umuntu aza asenga Imana yagira kenda kamwe abantu bakabona ari umutunzi. Amen. Turi kumwe. Umumama usenga Imana unyugwa nuko Imana yamugize ako yambaye kose kaza kamubera kandi abantu bakabona ari umutunzi. Hallelujah. Nagiye ahantu muri Kenya nsanga umuntu afite abana 7 mu cyumba kimwe na saro. Kunda umuvuga butumwa niho nduhukira. Nukuvuga ngo uzuryama bakama umwe akinjira undi agasohoka undi akinjira undi agasohoka undi akinjira wose inzira se. Ariko ukuntu natangaje ikintu cyantangaje nukuvuga ngo ibintu byose amamatera amasahani ibintu byose ari yaranje byose akabishira ku murongo. Isuku kamusanga nyine akazu nyine kameze neza. Ikintu cyose iyo unyuzwe nacyo kigenda neza. Hallelujah. Gusenga bizana umugisha. Uzunyugwa, uzuteka bateka ibishimbo kumva ari nk'inyama. Gapfa gushira mu tunyanya ukabikaranga neza ya sosi karemera. Mushitsa zaza ati none bino bishimbo ni inyama. Sino bishimbo sibi. Hallelujah. Wateka dodo ati wazitekesheje iki? Ariko gusenga tugirebe. Hallelujah, hallelujah. Bwana sifiwe. Hallelujah. Bwana sifiwe. Tuje ku cya 7. Gusenga bisiga umurage mwiza. Turacyari kumweme. Tugire ucya turebe. Hallelujah. Gusenga bisiga umurage mwiza. Iyo umuntu yase hari umupapi murenge wasenze abana biwe bose bamaba basenze. Kandi Imana yabibaha impano. Nukuvuga ngo nataramiye muwe umugore n'umuyumbe abana n'abayumbe mukecuru n'umuyumbe noneho batara karirimbo gutukamo umva Imana yose yaje mu nzu.
ariko gusenga tugirewe haleluya 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 Bwana asifiwe ngo atare gucya bose ngo batare uturirimbo twadukorase kama wumva Imana yose yaje ngo mara umwuka w'Imana arampishurira ngo yatoje abana biwe Imana ngo yatoje urugo rwiwe Imana kuvuga ngo uwo mupapa yopfa abana bazosigara basenga kamwe nikaja ku ishuri kazoshika ku ishuri gakomeze gasenga umukecuru iyo agiye kujya wa Mana yacu we ugenda uzererane n'abana bacu yo bazerereye haleluya gusenga bisiga umurage mwiza haleluya hari ikintu nza nibuka Pastor Kado byamubayeho twari dutaramye turi ahantu hitwa ku Kabara umugabo yarasenze ari ukuntu muzamubona umuntu uzi utinya turavukana ariko hari ikintu nzamureba nkavuga ngo sinomwigezaho uwo munsi sinzi twari tumaze nka gatatu mu butayu noneho n'abantu baba bavukana ngo amare turatarama ngo dutarame umuntu yamamera nk'agasimba hari hakadirisha mwacu akadirisha none kangana gutya uzi ko yagaciyemo ngo yagaciye noneho ngo agacemo twese muzu dusigara twumiwe uko abaye akanyoni akadirisha kamwe baza basigaho ko kugira ngo umwotsi kajya kaza gahisha umwotsi nyine umwotsi ugasohoka uwacu neza neza ntitwamenye yamaye ngo twi arasohoka none ntiyagarukira muri kakadirisha yameyongera arazunguruka aca mu muryango ariko gusenga uwo munsi twese twarahahamutse uko ndaza byibuka uzubyuka pastor ariko gusenga umuhana wose wari umutinya kozi w'Imana utagira urugamba utagira udufuti ariko umukristo ugira uduga uzugenda umucubuzo umucecekeze sanga rugamba fata umwanya usenge gusenga iko so kuvuga kamubona umumama nije mu gitondo waje kukubwira amakuru uzumubwira ngo ugende daimoni baya maguru azambwira ngo ndi mabungo biramfashije uzi igititi cy'abakobwa ibintu baba bariho baganira hari ukuntu uvuga ati kubano bantu mbagire uko ibintu bahaye bavuga ufite umwanya wo kuvuga ibi uko tubuze ibyo dusenge Imana itabare haleluya haleluya iyo umuntu asenga agira umutima w'Imana muka Pastor Kado yarabyaye Debora abazimu bose baraza nabwiye Imana ngo Mana mba nagiye mu ivugabutumwa ariko Demayi niwe mbonye wa mbere ngomba kumwitaho banebwe ntibabone icyo bavuga ngo nakarara ngo ntafite nyina ngo none ngo muramukazi we ngo buyayu ngo iki nari mvuye ruguru hashize iminsi 3 yamabyara nari yabwiye Imana ngo ntazabyara ntaraza naramudindije narashitse gutyo ngo nsibe iminsi 3 umuruho wose warugiri kurimo yamabyarira kuri polisi ndavuga ngo ngiye kumwitaho Demayi wanje wa mbere ndamwitaho iyo bakurebye baza bakuburaho icyo bakuvugaho nuhindukira mu muryango ubakorera ikibomba cyiza niwerekerayo uvuge ngo Mana usigarane n'umuryango wanje ugende ubwire abantu ubutumwa Imana ibakize nugaruka wamongera ikindi kibomba cyiza ugira gutyo ugende haleluya habe nubwo woza ukambwira ngo Demayi wanje sino mwanga sino habe wocha
ni ukubera iki uyu mugabo yarasenze uwo munsi ndibuka abadayimoni ngo babure Debora bamavuga ngo bose turabashira kuri Alice turakereka twabuze Debora turamukoreye igitangaza amaze barazana abadayimoni bose barabazana maze ndagwara haza akagabo kamwe kama kavuga ngo ayi ngo Alice we ngo kurazira uyu mwana wa Kado ngo Satani yari murakariye ngo imwibe nta hazaja n'uwisezerano no paseri kadaza kunsengera naratangaye ariko umutima w'Imana ntukagirire nabi umuntu uri mu Imana uzoba uriho wigirira nabi ndi imbere y'Imana ngo amara ikintu cyantangaje yamaza akaza nsengera akazavuga ngo Mana ngo abantu bari kubikora gutyo ngo bahe umugisha sinabishobora ngo Mana we ngo bahe umugisha Mana we noneho ni nkavuga uko kubera atari uhawe ubabara uyu musonga wagiye kubahe babikora ukabanza ukabereka uyu musonga uku paseri karavuga ngo ma kandi ga yashishikaye nje naremze ko ndazira Debora uzobakore Imana izagukubita ngoma ngo bahe umugisha agasubiramo ese ba umugisha noneho ku mutima w'Imana ngo mare gukira ndavuga nte suku iyo bapfa ukuntu ari kuronka iki iyo bapfa wa musonga ukagenda ukabica njewe ntiwonyica Imana izishaka bimwe gusa ngo inyuzuza imbaraga iyo uhaye ungirira nabi ubu uhaye unzamura mare ndicuza amaze ntinya umugabo sinabishobora ngo musabire umugisha nzamusabire umugisha gusa gutema ariko nyuma sinza mutema ngo apfe nzamutema nawe abanza babare yumve haleluya gusenga uza wirengagiza ibyo abantu bakora Imana iziguha umutima utagira abantu umutima w'impu umutima ubabari umutima utabona ikibi umutima wihangana iyo usenga abantu bose bazashaka ngo babe inshuti yawe haleluya tugire gutya haleluya Bwana sifiwe tuje kucwa 8 haleluya gusenga bizana igikundiro nigishije natuje umuntu nyine wabaye apotre amen none se sinabaye we ko musetse umuntu ari mu kuja kuvuka amavuga ngo nitwa apotre ntiwitwa apotre ni umuhamagaro ngo nitwa apotre kanaka vuga izina ryawe muzamucisha make mukakane kigana niho za kugira ngo kakana mutuza nitwa apotre kanaka ibikorwa ukora bazori kwite nta muntu uri umunyeshuri bazabita pasiteri akiri umunyeshuri ntimurabyumva kujya bijya bikorwa byiwe nibyo bizo bituma bamwita pasiteri ureke ibikorwa ari byo bivuga pana izina haleluya gusenga bizana igikundiro kujya nta muntu usenga uzuba mubi nta muntu usenga neza uzi umwuka w'Imana uzuba mubi nta bubi buza bumubonekaho
Haleluya. Gusenga bizana igikundiro. Gusenga bizana igikundiro. Gusenga bizana igikundiro. Hari abatamvugishaga ariko ubu ngo nukuri ndi mubyara wawe mama we. Ngo ndimwe ariko bazama batonda mu nkanda ukamubona umurongo. Urabizi ko ndi mukuru wawe. Tiyageza mvugisha. Ariko gusenga. Haleluya! Bwana asifiwe. Gusenga bizana igikundi. Haleluya. Haleluya. Gusenga icya 10 bibohora imbohe. Cya 9 ni icya 10. Gusenga bibohora imbohe. Haleluya. Namuramuzi ikirumba yari yarafunzwe muri no minsi ishize. Napfuye kumva amakuru kubera mukunda. Ndavuga ngo mana kirumba yafashije imitima ya benshi. Mwizina rya Yesu ucyagagurira amigozi bosha kirumba. Mwizina rya Yesu uyicaga turasenga turayica turayibohora. Haleluya. Gusenga kuza kubohora imbohe. Hari umumama nagiye mu ikanisa rimwe Bugande mbona ikimama cyiza cy'inzobe kabona ko kiramfana cyane. Hari umuntu uza wicara gutya kwamubona yagufanya ntimuza mubibona. Umumama yanezerewe cyane karashaka kubura kwangira naho n'iki Imana yakoze. Haleluya. N'uwo muri Australia none inzobe yari afite ntiyari yo muri Afrika kabisa. Noneho ngo mare kubwiriza arahaguruka arashima ati yeme tinabonye Alice tinageza mubona aha yagira gutya ati umunsi umwe umwana wanje w'umuhungu mfite wenyine baramufunze ati umwana w'umukobwa w'umuzungu ahita agenda arabesha ngo yamufashe ku nguvu. Wa mwana bamamutwara baramuboha. Nta mugabo mfite ntaho nari kubwira ndahamagara polisi ndabwindagira gute. Umutima wamumbwira ngo ningene nshira mu gisimba cya Alice. Unamangenda nshira mu gisimba cya Alice. Unamangenda kujyana. Mwe muzamubwira ucye mukagira ngo niki. Ese muzamubona ari ukugira ute? Banebwe niho bazi kizakiwe. Bwana sifiwe. Ati wazugira gutya nabona ugize gute kama nkata ya migozi bosha umwana wanje habaye ni mugoroba umwana wanje yamaze. Ati none muza mwubahuriya mupanga muzoza ubona ngize ucyuzuza n'icyifuzo cyawe tugikatagura pana gufa kuvuga gusa ngo karagira karagira uzo wamuzana cya kibazo tu mwuka w'Imana yamakura chafu. Haleluya. Tugirewe. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. 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 Bwana sifiwe. Tugirewe. Haleluya. 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 Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Icyanyuma gusenga bitanga amahoro yo mu mutima. Haleluya. Uzarebe igihe uba waremerewe cyane iyo wasenga ukinjira neza mu Mana uzugira amahoro uzabibazo byose uzubigendera hejuru. Haleluya. Gusenga bizana amahoro yo mu mutima. Twasomye muri Yohana ngo ariko harageze igihe kirageze kuko bagomba
gusenga mu kuri no mu mwuka. Ngo Uwiteka ashaka ko mumusenga mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Harageze ko Imana isobanura abishushanya. Harageze ko Imana isobanura abishushanya. Harageze. Uri mu gusara ugasara. Muri Kenya hari ahantu nagiye Masayina, abana barasara. Mukenya umwe arambwira ngo kwani wewe kama huko Mkongo, kwani wewe unatulia cha Kiswahili chako? Hao wengine wako kwa WhatsApp, wako wapi? Abana barasara. Ngo bashike gutya kunani muri repetition. Bakazama buzuzwa indimi. Bavuye bamaze gukoroga ibyumba hari ya rumu, uzusengera hanze washika mu irumu ugaceceka, ugasengera mu mutima. Abandi bakamaja kuri WhatsApp ngo nabakorari bagiye ku musozi. Mani dufashe. Kujya kakajagari kabakorari. Mwebwe ntabwo ariko mumeze. Umumama aranyitegereza, kwani wewe huko Mkongo? Kwani wanatuuzi sana? Ngo bafe gutera indirimbo gucyo tugeze mu rusengero bamabuzuzwa. Harageze ko dusobanura, harageze ko Imana isobanura, harageze umuntu azoza yuzura imbaraga z'Imana. Wewe umutinyu tuzohagarara hano. Imana yarabihoreye, ariko igihe harageze ko Imana ishaka abasenga mu kuri no mu mwuka. Hallelujah. Hallelujah. Ububyutse buzaza. Mu Rwanda ububyutse buzaza. Imana kiravuga ububyutse. Abantu b'Imana ko barasengera ububyutse. Abera tugeze mu gihe cyo gutotezwa. Abera b'Imana, iki ni igihe cyo gutotezwa kw'abakristo. Ariko mukomere mu Mana. Imana iradushigikiye. Hallelujah. Imana iradushigikiye. Ugenda ucece kusenge. Ngo hari igihe amatorero abantu bazozananirwa kuja mu matorero bajyame mu nzu kuba ibintu bigiye gukorerwa mu matorero. Umuntu azayamasasa ajyame ukuntu satanira akaritorero. Umuntu nazoza yumva ko amateranira hari yamagenda sasa ajyame. None mureke dusenga Imana. Haleluya. Imana yeyura icyo kibi, icuka kibi. Abera b'Imana bazabaza mu iteraniro batahana Imana. Bwana asifiwe. Imana ibaha umugisha. Twavuze n'izino nyungu 11 zo gusenga. Nagiye ntanga utururero twinshi, ariko ijambo ry'Imana ntirigomba kuza gusanga usoke gutyo. Ndagira ngo ufate icyemezo uyu mugoroba wa none. Amen. Gusenga ni inyungu zawe. Musenga Imana izaguhisha, izakurinda inzara, izakurinda kwambara ubusa. Amen. Imana izakubahisha. Ibyo twarabibonye, ntabwo tuvuga ibyo tutarimo. Twabonye icyiza cyo gusenga. Umuntu wumva ko afata umugambi wo gutangira gusenga, amen, ubikunda n'itegeko. Ntabwo ari impano. Gusenga ni itegeko ry'Imana. Haleluya. Ni itegeko. Umuntu wumva ko akeneye aya magambo ndayavuze, muzongera mwumva yandikera. Haleluya. Ufite ibibazo, ariko Imana ya Isiraheli ifata umutima wawe, ubugingo bwawe burindwe. Udafite ubugingo turiho. Umuntu wumva ko afata umugambi wo gusenga Imana ngo azabone Imana. Mama Domitire yagendanye n'Imana. Ejo bundi nariho mwumva avuga ngo Imana yaramubwiye ngo nagende, uwo muntu yamagenda muherekeza ngo bashikaho bagiye kubwiriza muri mayimayi. Mama Domitira yuwe ntavuge, uwo muntu wamuherekeje akaba ari uvuga. Ariko abantu bakabona Mama Domitira ari ho uvuga. Kumurumva iyo fenomene y'Imana. Imana izazituvugiraho tutagera.
aho tutiburana imana izo zigendana natwe tuvunanire. Haleluya, haleluya, haleluya. Umuntu wumva ko afite inyota yo gushaka imana, pana ibyifuzo uzoza ubisengera ubugingo bwawe, winjire mu mana neza, imana ibane nawe. Ushira ukuboko hejuru uhaguruke tugusengere. Imana ibaha umugisha cyane.